Zašto se muškarci boje otvoreno komunicirati seksualno sa ženama? Dopustite mi da vam to objasnim na temelju današnjeg primjera i isprika usput na ovome džumbusu na kosi jer farbam kosu. Uglavnom, šećem ovih dana s frendom i ja mu onako usput kažem, ajme vidi kako dobre noge ili kako dobra guza od jedne cure. I on me onako pogleda kao da sam rekla, ajmo ubiti ovu curu zajedno. I onda sam skužila da on ni sa jednom svojom partnericom do sad nije mogao otvoreno pričati o drugim ženama. Dok te isti muškarac svakodnevno masturbira na pornografiju i gleda pritom druge žene. I onda se pitam kakve su to žene koje ne dopuštaju svojim muškarcima da pred njima masturbiraju na porniče i ne smiju apsolutno ni druge žene gledati, nego samo njih. Pitam se je li problem u tim muškarcima ili ipak u ženama. Znači, nema muškarca koji ne gleda druge žene i nema žene koja ne gleda druge muškarce. I to bi tako trebalo biti, to je normalno. Imamo pravo gledati lijepe ljude i one koji su nam seksi. Jer ne može nam cijeli život biti seksi samo jedna osoba. To bi stvarno bilo bolesno. Mi smo stvoreni da uživamo u drugim ljudima, isto tako i da uživamo u sebi. U čemu je problem? Ja vas molim, drage moje žene, budite otvoreni sa svojim muškarcima jer nema ništa loše u tome da vam je iskren i da vam prizna sviđa mi se ova žena ili ova cura mi je seksi i tako dalje. To je normalno. To je zapravo ljubav, iskrenost je ljubav. Ja ni u jednoj svojoj vezi nije bilo da nisam mogla reći da me privlači neki frajer drugi jer nisam nikad imala ljubomorne dečke. To ne znači da bih ja svog dečka prevarila. Znači on je meni isto tako mogao reći o drugim curama ako mu ima seksi sise, noge, trbuh i tako dalje. I ne samo da mi je to mogao reći, nego smo i maštali seksualno u drugim ženama i zajedno smo gledali porniče i tako dalje. Dakle, ako želite imati kvalitetnu vezu, morate imati otvorenju seksualnu komunikaciju. I prestanite se sažaljevati ako vašem partneru niste konstantno u fokusu. Ne moramo jedni drugima biti konstantno u fokusu. Sve što moramo biti je iskreni jedni prema drugima. Peace out.